Mayam Krumzari don't improve impact news ne Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Botaram Okchari Awang Nongpok Lamdam na traga Northeast states of India hai na khangnariba koigi Manipur yauna koigi state Nipan asigi Mahiroi Singh amadi Miyoi Singh da hariba state asigi atop India gi atop mapam Singh da haibitare hariba state Nipan gi Miyoi Singh asida toina sakchu khenaba lining laishon khenaba amadi koigi furup manada bagi Hantana Yang Banatraga Tati Tawina Tobaki Toka Amatolpa Equidana Central Agricultural University Cow IMPHAL Gi Mahiregi Timama Agrada Laiba UP Gi Agrada Laiba Taj Mahal Yang Bachalu Matamda Indian you have Indian citizen Amo Oibagi Che Puto Madugi Matunda ticket Lobiani ticket Loba Targasu Madu Potokri Makai Dikogi foreigners ki ticket Loga Dabani Haibagi Sumaina upon the Pirakiba Racial discrimination ki ano ba edition ama lakpasi ki matangda hana lay kiba racial discrimination lora na masibu ngathok no gi damakta sem kiba committee ki reports sing mayam si ki matangda khana ni ko tang impact news ki story the links no levi basi joining us tonight on Manung Hutna IMPHAL Free Press ki editor obiri ba ko yoza PRADEEP PHANJOUBAM ne hum ta PRADEEP Putra Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us human rights activist RATIKA YUMNAM ni RATIKA Putra Nokchari welcome to the show appreciate you joining too also joining us women and Youth for Peace and Development WYPD gi founder Oibiriba MONIKA KHANGEMBAM ni MONIKA Busutara Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan ba question si ko gi senior most can ko gi panel Oibiriba oja pradete lecture ko ja handaki latest edition hai batare ko gi kaw gi Mahiroi Singh maru na koi kaw IMPHAL gi Mahiroi Singh dinna tramane ko gi horticulture college adu ko gi Arunachal Pradesh ta leiba masi gi Mahiroi Singh ni ha gi wafam su phondo pirili adu kaw gi makha da di leiba Hari Mahiroi Singh asina changba matamda Indian citizen ama oibagi che ulu madugi matungda changba yagani domestic ticket kakpa yagani lupa nipu piwa habi wafam sing lakpasi masi ano edition hai batani to no suma makal gi racial discrimination ko gi northeast ki Mahiroi Singh natraga northeast ki Miyoi Singh da chatharak basi masi kari habininge akoi discrimination si mayam na sum haina badasu akoina Apabana karino patabna karino habasi realize to bangam ninga degi akoina aseng ba choice to bangam ninga degi akoida already angang oringa degi fit torokna racism je khara makhai de loinum ta yauna re maduna warak pasu ogani habi wa funsulari adubu ozagi de kari meng thambi northeast ki miam da maroina kogi indian continent se sum makal gi thokdok to into thokpase ja ihan hanbal hazgi thokdok se da aina pa ba de sai gi ha ma de foreigner ga Indian singa ticket moment khena bani na foreigner nati have to prove have abna haina adu body legitimate oi bakhan ga khoi sakhe nei na sakhe na bina khoi si Korea lakura Japan lakura China lakura khangdam ni na nati have hayo haiba dudi legitimate oi rakhaleba ari matung dai na identity card ai passport process Indian passport pai re ha ga nati inde haira ga di ai pa dudi adu ho haina haiba adu era ga di ai card la kana haira ga di antene lale nati bida ha bagi mistake to dudi adudi quite natural rank khale adu khoina su yam kan sensitive word ba dum da khoi su loin thenare ade MONIKA yam thenare yaw re ruga khoi thenare pusida racism na traga su manadabagi akhoi twani puse ya up mathang yi khampai mo yeng thabi mo aga usatabi yeng thabi yeng khampai yeng musyaw re to kan sira ba gari yon do re ko ta ta le na Mapani lakuni por paira MONIKA hai mono kuda tana bagi India gi mentality mai na foreigner ga heta yam usat bagi for adagi moin usat sina mo makha leba adagi akhoi sak mana hai tare Nepal ga su le mani Nepal su moi ga relationship lai kan sida lai rab leba na usat bagi handagi som thawal lak pada ka low level middle level mayam lak pa khotpa adu to pani moi su usat ba adi mo na khoi su hek notice lak pa mu su equator ga no ito Nepal tourism Nepalese tourism no ite the same treatment of it so we more like do ad moi hanagi ari cultural carry over in like na like to be the ha be you na ila na mistake to de ai surum to je ta sen ha says the no game diligent mim la ka Pakistani ra diligent khangoi da Punjabi mim la ka khu Pakistani ra ka no je hangdri khangoi ba the generalized to ta sen akhina am to like her Manipur se Pakistani su lai Punjabi mi am to lai hero ne adu di he ha ka na moi da Punjabi like mi do so nang Pakistan dei or mo do mali ba pa nang identity card putho ha de haibon su sopra khale ke no masak tu mana khar mi na ka mi su sai puru su tini hai ta ko ta sen moi gi Punjabi ngak ni sen dagi lak pa du to ko balotisa som kitang no dagi Central Asia ram chang khagana masak kitang khena kwa na targe dum chamana ba kam buang tani to ni na mai to na moi na asom ta khoina asom chaka da mistake to ri su
to some extent hagi identity card puthokna ai Indian papers pai have do hai bahod ya adum understandable level khale hui yaning this nang hagi rasu khai hai ba tati to ni yeng mo kene yena nang ni Japanese mali nang ni Chinese mali nang ni Burmese mali hedri another Nepali mali hedri I just know kiskai de malam se man malam gani ado kiskai de ada sounding ai lete ba ada in nati Indian passport pai hai kan se haira gadi usido mo lai okay sounding ai lete kena ba leibudu ki kena badu distinctively talak pai mongni si kena rabni na koi si Indian man hai ha adu wapam dile adu bantang se quickly Monica han lak charam ge to ratika dong lak chagi Monica gi isa makta thena ki patho like international koi IJ airport ta hai tare mamang chehida madu ki case su highlight to birga handa ki case su yong birga adu ki mamang gi koi nido tania gi case su lere koi Bangalore ki case me am su lere mass exodus like 2012 ta mayam se ki dana koi northeast ki mi single loi phurni hai bade ki dana loi hanar ki ba 3 and the space like bagi mayam case me am like railway station da yari na ki ba su am like kari habi ning isa incident sa habi ning sing birga boji ko jana tak pi bade akoi rom da hangan na yeng basu lei hai pod yon baga se akoi da yon zeli hai adu pod yon be se akoi da masih adu ipang pang adu lei gini hai na yon lam masu rom dran ju khaja da batang sita kari habi ning Monica dang jage aina kan bada India ki mi sing je innately am racist oeba moi masada idi ai gi race na superior oi haibagi sigi wakalon je amna ingrained oi angang sing pi ba angang sing da so dum taweba sigi thabak se aduda ai gi incident to da swine immigration gi adum badex ta adu maina thoe adu thoa matung da bauda moi gi response to adu bauda am thin arrogant oi adu koina racism hair kan da layers lai ri basida mi sing di praja sing da lai ri ba ingrained oi ri ba racism adu mak su lai re aduga structural oina zu lai ba adigi di akoina government oi gra any the institution sing je moi da su yam chauna lai ba aduda sida haining di India da anti racist law da lai te ba adi moina constitution da di oh you cannot discriminate based on caste creed adu du hairi on race ko adu haira ga su creed ta lai ko caste ta discriminate to ya de haibagi adum bagi chauna law ke i ho ke ga sele adu when it comes to racism they're not willing to accept that okay we are racist akoi sumaina racist oiba kangbu ne and you know there is a need for a law kind high base see su accept tawning da duga mi sing da su masa da su adi ai se ai akoina tawri se introspect tawbagi chang se wat paina khale okay introspection ki chang se wat pa koi duga koi by nature hai gadra by nature yamna ingrained oiba ama lairi ba haidi yamna mingon da usit thoi da ba karem kathai na ba atopa khangna dum hai ba khangna dum problem se ai immigration incident do khitang hai ge haidi mangon da pai it's a valid passport Indian passport ne ba adu mana sukang khang da bida just out of curiosity hang bana amane par ma jesi khang na karim na ge buli to ge har podo adu dagi su hena songning gi bane ba adigi mana atopa mi oiram madi moi da kaisu India gi knowledge to hang ma ingon da India da state kaya sui nagi neighboring state mami kaino hangi eba that was with the intent of bullying adu ma as an officer magi conditioning du bo ba hedi ma zu bully to ge na admaina lai rabni na so that speaks volume about even the lay person amana di kamai toram gani adugi amna training toroba officer amana bog de passport pai ge paija sano si di bully to ge na khalaga di maya aduna yamna racist oye na khalle adu unless they the Indians in introspect tawdri gai di hadi moina tawri se masa manung da hadi introspect tawdri gai di I don't think it's okay introspection masana masabu khantha ba yeng jabgi mathok ta have ne du Indian citizen ama oire habagi Indian passport ulo phawbada Indian ama oibagi praman makhata na piko harok targadi madai du to wafum se luselakle habni matang do ni clear cut discrimination lere racism lere maram dona anti racism hok mathok ta habni matang chidai ratika la seni se ratinga ki di mata handak thoi incident mayam maru ina kaw gi incident su yeng biraga isa gi hanagi experience mayam su gi yeng biraga kari kari habini akoi India gi oina northeast yengi ba miyeng hai tare ko koi socially natraga politically yengi ba miyeng samai to kan I first of all problem say it's all central to the citizenship idea okay first of all Indiana kind of I mean in a way impose citizenship ne ba khoidedi because akoi ki the thaina dagi so historically yenguragadi self determination ki movement phanyamam le not just in Manipur ko but in Nagaland also even in Mizoram aduna
अखोइजे भारत त तिल्लो आइजे अखोइना तिन्निंग बोय तिन्निंग द बोय नमफुद दे दुम तिन घरे अदुई मथक तो द सिटीजनशिप ओके इंपोज अखोइदे सिगी इंडियन सिटीजनशिप से इंपोज तौखले अदुई मत अदु इंपोजिशन दो लई लेना अदुई मथक द सेकंड क्लास सिटीजन के अदुम सिटीजन अमगी ओइना अदुम ट्रीट तो बदो हाइदि अदुम यंग धरे अदुगी इंडियन ने से अखोइदा असाइन अदुम तौरपतो हाइदि सपोज आइना दिल्ली चटकांदा कहानी आइना सपोज हिंदी ngangradi आपको हिंदी नहीं आता है इंडियन होके भी आपको हिंदी नहीं आता है ना अदुगी टाइप ऑफ कहानी रिस्पॉन्सेस याम लाख पे यावे बा अद हिंद फारे आई हिंदी खंग्रे न सोमनी कहानी मैते लोन खंगबी ब्रो न हंगने ए बाइजो सो हाइदे अदुम लार्जर कहानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लार्जर आइडेंटिटी अमगी स्ट्रक्चर सिदा सुम कहानी सबस्यूम तो गिना बसुम तिनजन गिना बगी एजेंडा अमसु यावरगा अदे अदुगी दो एजेंडा दो फुलफिल तौदबगी हाइदे अखोगी डिफरेंसेस लेबे फूड हैबिट खेनर पम मी खरना नॉर्थ इंडियन सिंगना चपाती चारगा अखोई नंगारी चाबा अदुगी डिफरेंसेस में आम डिफरेंसेस मचा मचा दगी अदुम चाउथोहलगा अदुम कहानी मोइगी कहानी वे ऑफ लाइफ तो अखोई इंपोज तौरपदो दो इंपोजिशन दो यारक्तरकांदा अखोइना खितंग खेनै हाइजे अखोइने एसर्ट तौरकांदा अदुगी रेशियल कनो बैकलैश के टाइप तो होना लाखपदो अदु अदुमाइना सु यामना हाइदि थेंगनजरे हाइदि अखोइना नॉर्थ ईस्ट तैने हाइबगी कहानी प्रिमिटिव ने हाइबगी कितंग मिट येंगदा हाइदि मोइदि चिंग दैने मोइदि कहानी कनो दैने यामना जंगल की टाइप ऑफ एरिया दैने मोइने कई खंगोइनो देयर स्टिल सैवेजेस हाइबगी मेंटालिटी अमजु कनो तो बे हाइदि ऐसु थाइने दगे अदुम मपान दुम तमजरे दिल्ली दगसु तमे अदु अदु और हाइदि इवन एट दैट लेवल अंगांग होइरिंग दगे को द थिंग इट्स लाइक अदुम अखोगी माइंडसेट से अदुम इंग्रेन तो करे हाइदि डिफरेंसेस मैम दो अदुम कितंग स्कूल बस काखन का दो मोमो चिंकी चौमेन अदुमाइना अदुम कौरा लापदो अदुगी याम थिंगनरे अदै स्टीरियोटाइपिंग की इश्यूज दो अदुम हाइदि नॉर्थ ईस्ट मचाने ना मादि सुमाइना सेटकनी देयर कहानी स्पेशली नुपी की मतंग ददी मोइदी सपोज इफ आई ड्रेस अ बिट कहानी freely ko haidi madi loose character ne gumba admaina haidi admaina yam assume to yam laiye basaina aduna racial kano je pura discrimination natra zu mindset to adu da yam na thing zare khal okay mindset ta adum makhal gi wakhalon se yam lai rahe bani ingrained ore at the same time masida ko gi imposed citizenship ki wakhalon su lai hai bani marmaduna hari reason ani su one of the reasons reason yang berbakti orang bayar on the no problem terus ke technical failure kerana lere break matung da makata jage koi discussion si break yang thonjer ke impact ni su mengta doni Manipur da ihan hanba oina Sigma Bazaar da phangbiragani melamine crockery items sing kg amada lupa chani khudong chabasi lobiho ngasi maglengsin birau Sigma Bazaar Dingku Road Sky Hospital Porompata Chest amasung Lungs Care Center hangdokjari facilities singdi bronchoscopy service respiratory ICU light training oiraba sor phunbagi laina sing layengba OPD gi matam lebak pokpa sagol sen thangja nutil pung ani dagi pung 3 fawba please call or contact reception Tata Shakti Jesus set season abiu. Government piba guideline ki matung inna chap chana quality control torba Tata Shakti ki product ni. Tata Shakti ki product sing set asigi district khudi magi retail outlet sing da pangbigani. Tata Shakti. Welcome back. Adon ingbre base Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM Manung Hutna tanga si khanajar be basi northeast ki mairwe singa madi miyo singda India ki atop mafam singda thengnari ba racism gi natraga tathi tawoi na tawibagi case ki matang dani mathang se oja PRADEEP ta lecture ke oja ngasai koi RATIKA na sung MONIKA na su takbi ba koi gi imposed citizenship amadi ingrained deep rooted racism sumba reason ani sin amar moiraga sum me am su thokune ha to ojagi mieng degi di atoppa kari kari reason leiben khan bi koi gi racism si kana koi constitution ati ye orga di racism si constitution di yaudi ta sana harga de si ma si
Republican Constitution ni America hoi iramini America masama su hek evil loy kansa mana hairamini si we have a democratic constitution aduga akoi socially politically democracy or gasu socially democracy oigadra haidi akoi mi akoi da leire na hai ba sai hari ba sai cultural hangover ma'am leibo akoi gi hagi America masu mana su kitang apprehensive oiramisi socially akoi democratic oigadra mi isne yaad ragadi akoi na rule le jara gasu rule chapi dragadi rule sidi nakan thaira chapsi ami ai aduna samna haira akoi gi loina ma chamane haraga we caste system sida Kasam Lansan Hona the marriage Yahandena. Yandam City rule Akudi rule Givanate or casting Adam Hakan rules to Tinelli David we discriminate on the marriage and the Hakansada. Adum was high structurally Liadum Hagi Kenabadu Utalere Aduga Amanamo Tati Tatini we post later. The caste system rigid in a Hana Lepa rigid Berantana institutionally justified or after Hasada Chanaka caste systems is justified on the same Hagadiva. Levanga Dosi, Wakan Kanbakambu, had like Hebakambu, Brahman Singa, the Ketri Singana, Levanga Hermina, Aduka Katina, Adina Kulai Bayaro, Akanona, Eclaviana, Eclavihebra, Kuika Pibla, Kulai Pyro the Mana, Kulai Pyro Katrina, Pydon and Payadina, getting head with Yaroi, like Payaroi. Atina, Brahmanato, like Pyro, when a monopolizer or powers, monopolizer or films, see, Ari Lagmina, see Portrait Java, and sign notice and Kansamui, cast structure, very much Kirata, Hena, Kaski, consider Varna systems were out of Kamun at Hagileva. So we make the understandable later. Understandable see systems were out of Emory to Antambu, Mory to Angamuni, having Kirata and to Anam Lace, see, so on the Mondi exam. A sea hangover in a which is socially. Constitutions na guarantee to jarasu socially akoi implement tongam dise sai hariba akoi chiama utkan dari loire na akoi citizenship idea digina passport ulagadi ai Indian citizen ni masan takchar kan sida asu amuk lagna khona tori jodi sai socially accept tori na sai democratic constitution republican constitution hai report me accept tori na ba tasina hargadi akoi gi ganasi modern nation ama haragadi it should be constitutional aduga privately religion वगैरह ethnicity वगैरह sina private affair na private ai thajaba ai lai thajaba daraina lai tong thajabe ai aduga aduna kana the state ki administration is ready aduga koi politics is changhal loi dongni have okay secular state hai jo amai dona khoina European context na khoi religion ga politics pulhal loi dongni have na khoi Manipur surungai re ado India go yen so dungai re ethnicity siga akoi na daga akoi culture siga asagi ngas politics ga ni yan sanaro done haibna hajina si posi leirak tre ta sina religion sina adum nationalism gi basis or pa culture and nationalism gi basis or pa constitution or return ne to sibo constitution or return ne sai gi constitution yaw do poto so do maina sai agar phai agar chiolo hoya de haije chiolo hoya de haijo constitution yaw do pone ba sira di constitution lo jarena Loyalty is no high cultural hangover. Chow like ingrained kind of structure. Social cultural mindset. Social cultural mindset. Like see me to see Sakana the Magi cast Canada to Legadoni home Tapja Legadoni, Castle and intercast crossovers in a heavy mindset like you see manifestations of any color. Okay, a caste system of town like that, social cultural mindset. So I'm chow Harry racism gi Hantana Yambugi, Wapum Silla Banina, Karigumakogi act Amalay, Batargas law, Malay, Batargasuma to Cam Town, implement or Katabuno Habi Wapum Suleri, Maruina Kogi, Indian passport Ulapau Badana Tragaki, Institute Amagi ID card Ulapau Madu except Tortaba Targadi, Mata to the act power law, power cry power, Sanaka have Yam Chawation later to Matansida, MONIKA Sumamando Pondo Kipakui, Indiago, anti racism law, Malay Targadi, High Sekaramakadi, control to Bungamina, Handam, have your Pompondi, MONIKA Danata to Batongan form the issue, anti racism law, Malay Vasada Hengatami Hadana, Tostono, Mayam like anti racism law, Targazoki, social the cultural fabric, the Yam Chow, Hariba, racism Ginataka discrimination, can was a flavors like Rabanina. Laws le betarga suma to implement of Bangam can be very heavy. Laws la aga hekta mayam se racist oil roy came the violence not raga discrimination to have the late. King of the India da topa rape kinikang the murder law mayam lady, but more the deter to late. But this is just the first step. Racism does exist, racism hyperport se India the to
laws in acknowledge tawdinaba haidi India gi government the size suklei leite haina moidi leirineba maina even ai gi case ta su racism hek pallu the misunderstanding haiba moi racism not misunderstanding have hana gi previous cases ta su even nidogi da su racism hai gi deba government gi side thola kan da di scuffle edi moi na trivialize the issues just normal mi amaga mi ma khana bu da but akoi da lei ba background hujiki ratika na su hai ba akoi da imposed citizenship adu mayam du gi lei ba maningi background they don't want to deal with that, they don't want to mention anything, but moi the last bhap tana da bagi ne misunderstanding ne yana even nupim cha sing discriminate swaina harass taba molest taba kan sidi akoi nupi sing jo thoina hekta hai admai da khumba pa gumba like akoi na US ta black lives matter have kan all lives matter haijala pa gum hai di akoi issues hekta trivialize tawre ba I am specifically kama kai hi thoino kamai thoino si address tawning deba do yamna specific oiba anti racial law ma darka lebra na khalle law sina loina makti hedi issues solve tawne di thazade adubu acknowledgement khara di laigani hadi smaina si gi issues se tho en haiba aduga amana akoina course work ta akoi gi notice ki matang da hapu kaina ga sum yamna law bo tare ko school CBSE da adu hapa but ai ta sigam da aina khamde kana do mande adugi darka su ta da brand na khale kai gina habda akoina course work da syllabus da hapo na hairi se aduna takpadi suppose me se Japanese na ta Chinese adu di discriminate taw yai hai ra ba me se northeast or ga discriminate taw roi but in case if the person turns out to be say Chinese or Korean moi di discriminate taw yai hai ra ba adu di so problem se just community amagi matang the information sum pira kai do no suppose India sum chak will they keep updating about the country adu na kashu ahong ba puro ina taga mindset ahong ba puro adu at a very ground level da kaino had me sing the bhap ta han ba adegi moi da smaina racism ki mata angang sing da school level dagi adumaina tak generally edi si phai phatte have do adu ki moral values so imbibe ta han ba adu darka ta braina khale just instead of talking about notice na sine course work ta hap to charu pudina taga notice symposium ta udana ko tana notice ki cultural chain jang ta ko adun ta budi atopa da discriminate ta gi hai ra okay discrimination sidi leire masi northeast ta gi habra na traga koi mapandagi lakpa oriental look sing sida koi ge sakchu manaba mayam dasu hariba discrimination si tautar gati chap manani marmaduna syllabus ta hap khakatna yaroi at the same time hojik koi gi phaglang da laitum thabagumna exist toriba adugum laba racism asi leire habagi acknowledgement ama oina anti racism law ama lehenbadi mathok ta habani maduna khara makhai di hariba koi gi kaya tar social gi oiba yamna nuai ta thodok mayam se khara makhai di curb to bangam gani habani adubo matang sai ina ratika da laksning si koi gi hariba law se leba taraga su koi gi kaya tar koi public sing gi mindset ta hujik su adum post dum leibani na racism gi wakal haigadra he pokpadagi ngasai ina hajagiba koina khangdana adum yawjagiba haitar subconscious level da adum yawgrabani na adum practice tor pa haitar ko isa makta su yam adum makal gi racist attack mayam thengna jar pa haitar adu koina ngasai oja Pradeep na haibi matam da madu koina sakchu mana bagi khara tawjar poi wane koina penthok ka dabani tar tumin lai gadam ne habi wakum lai adai to penthok pan tar tumin lai thopang ngamakta matang haitar adu case mayam su yori haitar kamai deal to bi adu masi kamai ne deal to bi yan khan bi First of all, the hadi shigi deal to bagi just one time solution. Nadi sungya yaro. Even if like MONIKA na so higher ko hadi even if anti-racism laws like about we still have a long way to go. In fact, kanona Indiana Convention on Elimination of All Forms of Discrimination, third sign to was it was in 1960s. Hadi UN ki treaty body ki signet kano oy ratification to green. But nothing has been done. Aduna on paper the katang to wona di kaim to kana but at the same time hadi hojiki hariba northeast ki matang the syllabus se yaw ba khot pa adu khatang na ju yar because racism itself as an issue haragadi atopa racing the jam thoi hadi samna haraba the Delhi the su African nationals me amgi against the racism cases tama am thoi ne ba even in Bangalore Tanzania gi kanu PM ga ju kahani mob violence ka tawraga adune hadi phubo khotpa ne am thinyar so we have to address this issue comprehensively hadi akoi ki northeast ki mi da khatang chole haraga akoi adum kan da khatang kahani ya law du that is being very hypocritical hadi human rights violation ama thokpa kan di it's something universal and something that hadi akoi me am changjal laga solidarity ulaga phajana pull up kahani collectively kind of fight to godam ne aduna
first of all haidi mindset ki change the gi am thina daka tai adu mindset change to bai je am thina lu bo thabak ne na ba haidi aham makta da di aina khan da di differences sing je celebrate to bai differences se haidi phatta ba pot ne na khan da bai differences ta gi koi yam learn to bai haidi khena ba me am ji da gi different haidi perspective or pa ya opinion or pa ya adu maina differences me am je celebrate to bam change adu gi haidi angang oi ngai dagi kindergarten level dagi preschool gi level dagi ko am thina young minds ki level si dagi adum high differences me am ja kamai na phajana punjan gani phajana celebrate to gani ha bagi education am thin changi khale okay young minds sing sidagi hokse abani young mind gi wari sida happy ningsing jar ko isana thengna gi bai tare aina leramba street am khak hai tare delhi gi asar anga pikre ba chai hi taruk tare khak ki anga khangna ai hek u matam da chinki hair ga ma sei sa sa le adu sei se ai na leading ai sa sa le hai tare mai to ahan dilai na anga pi phauda haidi moi tambiram bhasu hai ma pan ga tambim dong man de du mo hai wata myam du di moi sukrai dom pick torong ani aduga adum magi angang phau bata khangdana koi da sumaina koi discriminate to bugi wapum si leibani na ai ozada hangjening gi se khoina maduda haidi angang du phuru budi ya de ahan du su phuru su kana de adu khoi karam na hairi ba situation sidagi aduga khoi sagi sakchu marabang for example oriental look leiba khoi Japanese Cambodian atopa mayam se lak madam dasu khoi yam line adum detect to bajani khoi gi saksi moi de khitang dong khena ba skin tone de khang de kai don de dong feature da khara de khena bajani aduna dong khange moina e masiri desi Japanese ni desi Cambodian ni ga adum hai moina su aduna di iraila na adum detect tore hujikti north east se kanano hai ba se ayam na di khangna re khangna khana su dum discriminate to bani na angang phabu yausala bani na so ai sidani khoi anti racism law am mathok tabra aduga ngasai ju takpi khibata khoi grassroots level dagi mayam sisu khara khangan ma mathok ta habi ohum dari adubu education system da pusalakpa aduga karam mong da masi khoina grassroots level da na ta widespreadly mayam si ta tamna khoi north east ki misim si mainstreaming to bu yani khan bi si sai gi racism law hai se racism law hai se ka overtly sai gi overt or cultural to kan si how do you gana racism hai ni maina anga de phuru mai phuru hai do si posum ta wa adong sai gi constitutionally guaranteed the way I say freedom freedom or so when constitutionally wang with culturally carry over like my hangover ma'am adudi thing but here long term education the social conditioning sit out yaro that's in hargadeva when racism later higher west later higher supposing America as civic nationalism this American citizens buy green card buy green card buy my passport buy to both had a definition later home sort of going yang answer Donald Trump see my grandfather see Germany aga America celebrity third generation my father na second generation my third generation Indian amna American haina fully high ngamudi one says gi Gujarat gi Patel am jalaga masi mai mapudu America settle dore adu su masi mama pasu America pokuni masu America pokuni adu su man American high kan sida kitang dalam discrimination natra ka su differences am laini adu ga white skin German am jalaga lekan laini Irish ka Ireland ngam laga lekan salum Brazil dog in Australia laga America settle dog kan sida first generation mo adum choose na kini English maron su manara minyawa amai to differences later na deba constitutionally guarantee to yang sai gi hai hoigi rights me do rights am laser ga su sai gi constitution yaura ba ati forces me am later forces me am control to budri education long term measures sin as ga khong mo so ja akoi racism law ha pa ga America so haironi so ja thaina gi mo yam kana racism le gan sida gonna see black man both hade haironi and as racism ne both hada hani hada hale hadra ga so haji ai high positive later sai gi wakan rim discriminate udura openly to constitutionally avoid constitutional penal gonna provisionally avoid to discriminate to adum to yari was hai I get attitude as I said Ivan and Lulu Czechoslovakia maron sing thang ponte adagi Arnold Schwarzenegger ga do Germany da horaga maron English song ang ponte adu American no kan semi mai masam su Japan wo hirani American Japan wo hirani segi jalaga khoi Manipur gi America settle do se second generation third generation fourth generation adu phodum kanam khena leini sigi racism gi possibly racism the difference hai tare racism ai ka hand define to get the usit hoi do mi aro ka jida natana ai difference di kesu racism hoi de akhoi su la kan da mi di khen la to dilije mi la kan da khoi zum khena no uni na khena ko sai usit na thoi do kan da khoi na e mai moi di mai to ni moi di hai stereotype to ga han to la kan sa khoi racism hai do su difference di kesu ka ta mo thab sunga moi ta se na har ge difference je du ga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ racism and tackle ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ingrain mindset ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ingrain cultural hangover ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯗꯨꯒ constitution ꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ application ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Juvenile Commission ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ Armed Forces Special Powers Act si racially discriminatory oi adana si pulap all India apply to applicable ohiba ohinba natragana si civil law habjan ba ma legal point of view de si yade sim high lay legal point ya zadrak sudum racism jum lay na lay ring sai ang ja to ma takbi drak sudum thori do magi cultural milieu lay do to ine ba cultural milieu si author ko de hui it's a much bigger project hai tare sirge hui mass media like tambadagi adagi hui angang si tambiba ethics takbidagi civic law me takbidagi cinema dagi drama dagi isai dagi me pulap pulak kan ma magi personality में थोड़ा तो सही से कोई Indian ऐसी what is the Indian have a definition उसला आनी से different Indian है क्या ना है civic definition में ले जा रहा कोई constitution दा है बा सिर्फ bond होगा नतरगना your naturalized so my citizenship acquisition की law point का ले जा रही ना सी certified already or an Indian है ले जा रहा अगर सही ना हजी तो इसे ना वो कहीं तो क्या cultural definition लाए बा कोई Indian nationalism से India की दी 6,000-year-old civilization you have to belong to that natragadi you're not a full Indian heavy monks lakragadi hey discrimination adum leine okay discrimination ne dumak leine have ni discrimination adumak leibagi yam chawumbaram have tari every society koi macha macha koi microscopic level da sarpa targa so koi every society da koi racism hai gadra discrimination se khara makai dum lai manipur oisanu manipur ga topa thangnaba state sing oisanu world ki any civilization da koi discrimination city hana su lerami hojik se dum lai ri tare maramudna discrimination city adum mayam gi mindset ta culture da adum lai rabani na mase karamna masi avoid to doino masi law amana su adum thing basi ngam dawsu mandi habi wapum ni kari happening Monica di so sida koi every society da hairi ba racism na ta discrimination ki flavors adum lai bani na me khudi makta masi koi human civilization ki na ta human amo ebe targadi khara do basu koi racism ha ga discriminatory factors se mawon adum lai jabo x factor ki type ta kamai yang bi kari happening hujik tamona hai adu ki answer do piding ai da tamona first da akoi si me mainstreaming kamaina to mainstreaming kamai to hai ne da but I de khamada mainstreaming to da ka laita bra na khale we don't need to mainstream ourselves okay punbagi na ta ga moi ga manai ekta akoi moi ga oijaning hai bagi adugi tone do akoi thadok pa darka lai bra ne exchange of kaheta re cultures ideas akoi shared platform le adugi exchange ma oidraga su hedi Miss Indian citizens things na different things respect of ma change hedi akoi gi political ambitions akoi gi any background different oiram ba yai but adu oiraga su foreigner oiram ba su yai ko akoi foreigner education adu su discriminate to ba yade as a human being it's like a universal decorum ha ge di keno to ba se humiliate to ba la discriminate to ba se yade ha ba du gi wa ne ba adu akoi na adu gi humiliation do phangdana ba akoi moi the mainstreaming to da ba yade ha ba di leite ba akoi adu gi adu I'll just finish that adu ga kamaina to gani hana ta ma hangai dana akoi kamaina to adu problems akoi racial discrimination sidi law adu budi yam high ri go adu akoi na racial discrimination ki incident ama tho kanda how do we see it happen si am luye ba for example impact ka intent ka se there are two elements when hujiki humba violence na taga violation thopa kanda impact ka intent ka sigi thola kan sida akoi na intent sida hen India da intent na hen na thawa yawe hen na focus pi ba impact to the focus su pi deba so any case that was misunderstanding oi given that was not my intent adu aina khangi de adu that was not my intent hai ne ba but tamono ji tampradip na ngasai pan gi bada zum khangdam do khang na intentionally tawgodo adu ki intent tu ne ba yamna maru oi ri se so adu ki intent ka impact ki ani si marak se impact ta hena focus piver hena chumrai na khalle hadi victim do the later impact to adu da hena emphasis liver not on the intent because the moment nang intent akoi na intent sida hena focus to kanda magi witness adu ada hedi adum den ayam ba chatle ba adu victim to the victimize hoira ga dum le howe ba adu intent do anytime change to intent to ma change to ya ba ai adu to gi dam ne adu to gi dam intent adu leiten ha adu intent ka impact ki matang sida impact sida hena emphasis period even law do su hena effective hoira ka dra na khale kogi ngasai gi mainstreaming gi matang do da na tra ka kogi shared platform am lai bagi amana amaga
exchange to nabagi matang sita koi ratika su kanam habinu male ai kanam haijage ai gi imanabam lai Muhammad Arzu ka wi ma se UP dai ni ahambada ai ga maga friendship horok matam da mana ai se noi chinki noi Nepalan gans ma haira me ko aridi ai na hai Arzu ai na nang se u matam da Muslim am oide oina ude Muhammad Arzu, when I look at you I don't see you as a Muslim, when I look at you I see my friend Muhammad Arzu. Adumana nang su nang ai umatanda kanau ge, do you see a Nepali, do you see a Chinki? Mahare I see my friend Raj. Almai tawdana magi thinking da su change laki adu asing bagi magi thinking da su mana magi friend Raj ui mana Chinki mu ude ba adu social circle da dum mayam lai bani na urakhi bani habitare adu batamna tamna sharing ideas, sharing of many things hai tare na mana so ai khangpa ni so ma khangpa almai torpadagi amana amagi discrimination ki chances sum handar pai tare. Ultimately we become very good friends without any differences. Kari happening it. Kogi mainstreaming and hijari say kogi sharing doni ko. Adu tamona highway re wapam du siam chume. Adu ai point of view they have the cultural exchange have, it's a very kahini yam lu wapam ne ba. Haidi exchange have gi matang chi the power structures to zo mugla ba na cultural exchange amaga saina exchange tong na bagi adu hindu aga cultural appropriation rom do hoina chaki ba. Haidi akhoi gi culture se loksal laga lan hoina semdo aga in fact yon thorak pagi type to zo to haidi culture do the capitalize to raga kainom se haidi isam sambe example da hairaga Mary Com gi film do da haidi instead of kahini northeast ma chana traga com community gi miyam khakna portray to da bida Priyanka Chopra, who's from a mainstream Indian looking person and a highly paid actress, mongondo hoina haidi adudagi capital benefits to na kayam hina lakni haibagi kanu do torga khoi culture je loksal laga adudagi paisa tan ba hobudo adugi instances yam thoe aduna haidi cultural exchange hoina aduga in fact haidi kahini Manipur gi culture is phajana understand tau dabida haidi kom gi community ga maite community ga adum equate tau ghar ga ju chatle adugi same film du haidi Mary Com na maite roni sei amuk sakalakani de kaino haidi hujiki same film du so haidi adumaina yam thina phajana bo research tau dabida yam thina line tau sanya bigi type da adum kind of culture je yon tho adum chakre ba moina haidi power structure du gini ko kaino tai aduna exchange ha bagi itself is the ado akhoi gi racism dagi tawraga kaini capitalize to bagi kaino si yam thoi haidi fair and lovely huji taptango yoli myam je natraga fairness creams even nupa gi bo fair and handsome kaina tholi me haidi skin tone khenarak bagi haidi adugi skin tone khenaraga kaini kitang ngauraga ne hena privileges phang bagi that is also an inherent form of racism adugi kaino myam je lai bani na exchange habagi issues idu yamna kahini deftly yamna sensitively handle tawdragadi yaro khale. Okay, exchange su yamna sensitively deal taw mathau tari happening oja pradeep kari happening so the exchange of ideas, exchange of koi culture hatara basically shared platform amal lai hatara amana amabu understand tawna bagi tanjama people yeah I am darkar lai rank khale adu ne hai kan sida mi raj ka sai friend ko kan khangna ra kan da to amai khangna nom da gale khangna dragadi hen chance he le ai ta adu khangna da kan de aina hana le ma stereotype and lo apply to ni muslim ni moi di am sathi ni ade moi sa moi di nga pom cha ni lo ni ma adu mem ne chap na ya to da india ki post da ina haini mom gale se sa khoi federalism si am kana chap cha apply to ro ga mainstreaming ga hai po to wim hota hai gi Hamadam the Galer me, Falina Nariman gi article me, stereo nation in like going to Pondore, same yawn. Mana Haisi, India see independent organs 947. 947 is going to get the Yana traumatic matam India idea. India Hingra Matang partisan talk, partisanship very traumatic or Adunatana. Partisan lower can India, see Punyagadra, Matam Kaiter, I'm going to have them in the Matam Sirava. A Simatam constitution, has a constitution is Simatam Sirava. India is going to get a partisan talk, partisan lower can sue princely state man to Yauro India, Yauro Hedge, Kashmir, Horoga, Junaga, Horoga, Travan, Kori, Horo India, but Manipur, Matam, my soldier, Horoga, India, putting it over Gambu, Sumo Polo have a Gambu, some maps label. My constitution is a back of my Indian land when you possible. We center strong center of Lady Aroy. Hinder Irapina article, first article of whom to Man and Lizo. First article said India, which is Bharat, will be a union of state. Simultaneously, federalism or any heavy indication pyramid. Makadri reports, the second article, the India is unfinished
project amani habi mon hairame anu mote recoption yani habi adun sikim 1975 da loksil article 2 gi matung lawina adana article number 3 sirana khoi princely sesar message ne nang lam henjano heler nang muthan ngame na center nangi ga yawde bida nangi consent yawde bida center na nang muthan ngame nangi boundary change song ngame nang ja to bas tiam na merge khang ngame nadra ge naming bo thoge nang manipur ko joram da ina hay to maming on thoge da nang si ye jaroi je princely statement ma moi message ne smai tor ma sing si man falina man hai si india si haji jam si ole mahani dum adu matam 947 india natre adu suma article ne lokthok se bo hai ni ta sen hai gidi adu spirit later dina te india so hai democratic spirit republican spirit later dina te ba hai yamna ugly instances khar so ugly aspects of later india gi racial gi port hai cultural hangover hai caste system ge len ba caste system sina so ai ni khan racism gi posi amon enhance or is so my labor post later sina muthan ba ambedkar ma samu constitution e yorina e gan sama su ke su racism tham gi hairam de hai ni ai su lede ma samu su saw le mi na adu ga se separate electorate thamsi ga ma aham dor min puna practical to khoi wari yam sangru to bi mai na ma su yam han yel ma kang bu ni na adu ma su yaw kan irak pasida mana ma samang na haijar mi khoi politically we are a democracy but socially can we be a democracy is not haijar mi na socially sitting sai yam hen lu porum oira me se sa aina constitutionally guarantee to ga su socially dum yet pagi adu constitution si thaire cha pagi mahum jam le yosum si mem lo ba ka ai mio gi behavior si article khar lo defined ho ya pon de ba adu torondam ni na torondo sor khe khe na lei no lo chapi ai ba ada khoi na sai understanding am da ka le hai ji understanding am da ka le hai ji si phai phati ha ba khoi gi unwritten area hai dare khoi india constitution ha loi hai khoi india constitution na world gi sang sam constitution hai na kitang american constitution suk tha ne hai to ga jimha po ya ne ga tang pungam ba da ba adu unwritten understanding adu ne unwritten understanding se khoi phadana to khra gadi khoi lebak oina culturally strong ore gadi si tongna gum si hai ba si to gadi khoi na samna hai da jagoi rastori da maitai ma kisu hai ka maitai su hai ro jagoi rastori da mi man to phor jagoi chana de na chat kana thingnu chal lo su li de na chat ro e tong de he hai da chana de ne de so ba chana bi custom tradition ga sam maru we pone na sum posi when amend to ge sum pone am si on to ge har gadi it's a much bigger project hai one constitution ya ro law na ya ro hai one okay project se khara chawne have ni unwritten mayamam leri unwritten mayam se understand to mathok ta have ni iraga leram da ba adu ba khoina di masi understand toroga masi practice thabak to onthok pataraga di hai riba gap sing si tam na mangi ne have ne adu hojik leri ba gap hai tare khoi north eastern singa atopa north eastern na tab sing non north eastern sing siga leri ba gap hai tare masi gap se khara makai reduce to tar ga ding si incident khoi gi indian oi bagi passport ulu na traga indian ne hai bagi masak ta adu kan da khoi ticket pi ne hai bagi port agra gi ताजमहल का थोई से मसी नत्रगा कोई मोनिका की केस थोई से सुम मयाम से अखोई मयाम की मरक है तारे कोई नॉर्थ ईस्टर्नर सिंगा नॉन नॉर्थ ईस्टर्नर सिंग सिका मिंगलिंग तो है तारे मिक्सअप होइना कोई फ्रेंडशिप नत्रगा कोई कल्चरल रिलेशन है गदरा अमगा तीन बसे मसी की से अखोई नॉर्थ ईस्ट की मीसिंग से अयामना मागी नॉर्थ ईस्ट की सर्कल है तारे मागी फुरुप तुगा पुलप लेमिनबगी नुंगाई जबा है गदरा और माइसुम माना डिफेंसिव वॉल अमगा लोइना अदुम कोई दिल्ली दा लेरगसु बेंगलोर दा लेरगसु कोई मणिपुरी ओरगना मणिपुरी आता अदुम लैबा Assemblies organize assemblies ngata laiba atopa mi ga yamna kanna punda ba haitare hi hello dagi hen punda ba adum manasu yam chaw maram am oen khambi bra kari haibini akoina group sembagi natraga akoina hana initiate taude kaude haibagi aduna thoe adumakti haining de kagino da akoigi nupimcha sing nupamcha sing when they go to these big cities we su challine ado Chaliba city itself is so hostile. Okay. For example, city do not hostile orem dragadi Bangalore the mass exodus thoka draba. If the people northeast ki nupim cha sing nupam cha adu ki amno confidence lay ragadi in the people of that place. Moi dum moi gi neighbor de ne khang de manak ang mi the mating adum hangani natraga moi da dum lay gani adu but there was a mass exodus. Amuk tru ugi driba adu be mong da aduna akoina khatang ekta groupism tawraga laye hana haibagi kaki wa natabida hanadagi moigi leriba setup adi akoina buk changbada yam hostile oiba akoi bu handana yengba aduna su we aina khabada koi nupim cha nupam cha sing adum intimidated oiba kirup leiba adi how adi because moi su adum admaina discriminatory oibagi attitudes akoi dum khangaga lae adum chatring adi moi di khara smaina dum tawandani chalraga su dum
हे युम नि थोग अदुम चालू खरा तौसन अदु खरा फुल खरा तौस अदि भरा अदु का हेंजन मसक तो अदु अदुम एक्सपीरियंस अदुम खीरगा अदुम लाखिबदो अदुनसु आई थिंक इट्स अ प्रोटेक्टिव मेकानिज्म हेदी अखोई मसेन मानबा अखोई थीरगा मसागी प्रोटेक्ट तौनबा मेकानिज्म रा अदुम दोइना खले rather than अखोई ना ग्रुपिज्म तौरगा sak takalaga moiga ngangna ningde habigi mahutta hedi अखोई माइनॉरिटी होइना चललिनी द माइनॉरिटी होइना जु लेरिनी द हदी सिदगी थोखरगदी अद अखोई गी मी थीरग एक खंगनबा खितंग ट्रस्टवर्दी होय थीरगा अखोई इसा प्रोटेक्ट तौनबा मेकानिज्म अमा थीब्राना अदुम रा प्रोटेक्ट तौबगी मेकानिज्म ओइबगी मोंगनी कोई मोनिका ताकपिरिसिना कोई पुलप पुलप मापान चटप तारगसु मैथै उगना मैथै पुलप लैबा तांखुल उगना तांखुल पुलप लैबा अखोई मरकसिदा कोई अतोपा यूपी की नत्रगा राजस्थान की बिहार की मीसिंग तीन तीन दबा है तारगे तीन तारगसु स्कूल कॉलेज दा ऑफिस वर्क प्लेस दा तीन बदे है याम कन तीन बा खरदी याम लै रे है तारे अदुनसु अदि याम तीन तारगदी है तारे कोई फॉर एग्जांपल दिल्ली की नते बेंगलोर की मी मैम से याम पुन तारगदी आईगी लोइना बदल लैबा आईगी क्लोज फ्रेंड मंगा की मनुंग दा अहुम सी बेंगलोर लै मतम दा बेंगलोर की मी अहुम लै तारगदी मोई बेंगलोर की मी अहुम ना कोई मणिपुरी मी समाय तव है बसे खंगी दुनि रमाय तवदना अखोइना मणिपुरी मी सी सचु से समाय तवी मोगी फिजिक्स चक्चा मोगी लोन अरगी मोगी कोई चक्चा है ताने को सुम मैम समाय तव है बसे खरम खै मोई खंगजौ दुनि मोई खंगबदगी मतंग मतंग मसी अमन संदोखिबगी चांस अमसु फंगदुनि कमाय यंबी मसे प्रोटेक्टेड सिलोइना कोइ अमगा लेजबगी वान ओइदोरिब्रा नत्रगा अखोइना मोइदगी खितंग इंटिमिडेटेड हाइदि खितंग अकीब कीबमक नत्रगसु मोइदगी अखोइना खितंग प्रोटेक्शन अमा मथौ ताबी मोंग लेबने खनबिब्रा कमाय यंबी रातिका दी अमरम हारगदी कनसु यामना प्रोटेक्टिव ओइबा मेकानिज्म अमगिसु हाइदि because of हाइदि नेसेसरी ओरकपगिसु अदुगिसु सिस्टम अमदि लेजेबा हाइदि अखोइ जो ट्रेडिशनली हारगदी क्लान सिस्टम अदैदि कम्युनिटी सेंट्रिक ओइबा यामना विलेज स्ट्रक्चर्स कुंबा अदुमाइना ट्रेडिशनली जो अदुमाइना होइना ग्रुप ता लाकवा कइनोनिना इट कम्स वेरी नेचुरल टू अस टू काइनी पुलप ओइना ग्रुप ओइना लेबगे बट एट द सेम टाइम हाइदि एक्सचेंज हाइगद्रा नत्रगन इंटरैक्शन जे तौद्रि गोइदि कइनो हाइदि कइनो जे खंगोइबा हाइदि अखोइगी कल्चर जिना कमाइदा बट एट द सेम टाइम हाइदि अखोइ जे विक्टिम हुड की कहानी अदुम हंजन विक्टिम ने ना हाइजर चटपगी कइनो से सिगी कइनो नैरेटिव सिदै जो कितंग थाइदोकना लाकबम दका तायन खंजे हाइदि विक्टिम बुदी ओइ को अखोइ जो हाइदि डिस्क्रिमिनेशन फनानाइ इसामक्ता जो फनाम थेंगनजरे डिस्क्रिमिनेशन दि बट एट द सेम टाइम हाउ डू वी एम्पावर आवरसेल्फ हाइदि अखोइना कमाइना इमानबी मसेन दजो आई बेंगलोर दा तम अमेबा अद बेंगलोर तम कांदा आई सर्कल दि अदुम नॉर्थ इंडियन यावरे अदुम पंजाबी अदैदि इवन मराठी लोइन सुरेबा बट एट द सेम टाइम मोजे थाइ नेंगोंदा चिंकी अदुम कौरमेबा बट इंस्टेड ऑफ thinking of that in a derogatory term ko haide aingon do usitana ko bane na ontho e ba ino hoina haide we made it into a joke haide because I was the only chinky to be very frank chinky in that group ko ai thandane ba haide kitang slant eyes mid khubadi ai katang ne ba aduna moida adum chinky or last day je chinky haiba si the derogatory hoina low hidra do moina amna endearing oi ba term do hoina ko oi ba chinks adai chinky gaina adu so haide victim hududagi thaidokpa ma change ba haide akoi ja adum hanjan mina sumain haire ena akoina adum kappaga kholaw laura kholaga adum adwaina adum tawle ready we will never move forward but instead ka haini akoina okay fine we are chinky so called chinky ko we are northeasterners but this is our culture we are different from the akoi noga khenai but khena razu nogi kaino do akoi de impose tor kono akoi gi su culture je yam phajaba culture leizari ni akoi khena zarazu try to learn from this and we will learn from you as well haibagi on equal level ko thak chap mana na moina akhoi dei hele haibana taba natraga na akhoi na moi dei hele haibana taba equal level the friendship ki through the dei sumaina phajana yamna organic oina yamna phajana interact tobodo aduma mathau ta yen khale okay amana amobu respect tona ba amana amobu understand tona ba mathau ta habne adugi understanding do lak ta bading ne sigi racism gi natraga discrimination gi factor mayam tholesi arobe na oja pradeep ta laksan gi se ngosai gi khogi north east ki music chha tare mapana thokra matam da moi pulap मोगी प्रूफ मानबसिंग ओइना लेमिनबसे अदुगा अतोपा मोगी प्रूफ की नतबा मिसिंगा याम तिनबै चांस इंटरेक्शन की कम्युनिकेशन चांस हम वाट पसे सिनसु अचो मरम ओमा ओयन खबे बरकारी हाबिनि मजाय मिंगदि सी सोमना आता सुन तेर तो सोम सोमि लाप कामुसु साम अखि बाजार से मारवारी यदि पंजाबी मोइ तो लेसन अद मसागी ह्यूमन टेंडेंसी ओइजान तसेना हायर गदे बागी अदुगा असोम जकान से पुलिस साइ मोनिका होय हायर साइगी ghetto agency ghetto there is a security in a ghetto is like खतंग marginalized हो कामु से ghetto से ले मिनारगा ghetto की security हम provide होइना नत्र ghetto को logicality है ghetto से मैं कारो so black man probably you can do no have there is a kind of security that ghetto provides psychological security है दारे अदु माइन तो उधर चंगी ब्राइन खले अदुगा
तसेना अखोगी फेडरलिज्म द आई वुड ले माय बेट ऑन फेडरलिज्म अखोगी गाना सिदा सी मैम डिस्क्रिमिनेशन मैम लेनगुम से हारगदी फेडरलिज्म हाइसी टोन टोन पार्ट में पुनः लेमिना से हाइबनी तसेना पुंजन से हाइबनी देबा अदु थियरी द अखोगी रेसिज्म थियरी जस मोगी असिगी सॉल्यूशन थियरी से मोइना मेल्टिंग पॉट का है मैम से लोइन पुंजन लगा मतलब ओइदोनी असिन इंडिया दा खोइना यानिंग हाई हाइसना बट देयर इज आल्सो अनदर मॉडल सलाद बॉल मॉडल से थबी मोरो खामिजम ओरगा पुल कांदा माइ महम तो थोचेदना अमाइ तबो अखोइना फेडरलिज्म हाई कंसिडरडी सलाद बॉल की मॉडल से ओइना अडॉप्ट तौसे हाइबने मेल्टिंग पॉट रेडी इट मे टेक टाइम कुइरा कांदा बुदी चही लिसिंग तरा मोने कांदा बुदी देयर इज अ नेचुरल काइंड ऑफ मर्जर अदो हाबजा तौजेक्सन खुरक की तो कांदा दी आई थिंक द सलाद बॉल इज गुड इनफ ओके खुरक की ओइना दी सलाद बॉल ओइना तो अदम लेजगिसनु मेल्टिंग पॉट तो योबद मतम खरदी चंखिनी याम चाव प्रोजेक्ट अमसु ओइनी हाबनी अदुबो हौजि फावबगी ओइना अखो इसा इसा द थेंगनरिबा अखोगी रेसिज्म की नतके डिस्क्रिमिनेशन की इंसिडेंट मयाम से अयाम बना आइबु सखंगदबा अखोइबु सखंगदबा सिंगना तोरमदो माली मरमदुना आई से कनानो खंगबो मी सिंगनादी आइबु लुना तौबी आइगिना हेक वारक मतमदसु हेक हाइबु मतमना हेल्प तौबी हाइ मतम मोइना हान हेल्प तौबी हाइ तारे खंगमु खंगनारदी मरमदुना आइबु खंगबिदबा अखोइबु खंगबिदबा नॉर्थ ईस्ट की मी सिंगबु खंगबिद मी सिंगना डिस्क्रिमिनेट तौबनिना अखोइ से कनानो हाइबसे खंगनबा अमसु अखोइ याम चाव रिस्पांसिबिलिटी अमा ओइ हाइबगी वाखलोन दंग सिगी अदुगा अतोबा फैक्टर मयामदी अखोइ ओजा अमदी पैनल होमना पुनमना ताकपि हाइबा तारे ऑन देन ऑन ngasi ओनदी मनु हुनगी थरमसे मतंग साद लोसिनजरगे ngasi की थरमसिदा मोनिका रतिका अमदी ओजा प्रदीप लेंगबिरकना थरमसिबा थवा हैप्पी खिबा अमदी मपुंग फान बिखि दमता खोगी रतिका मोनिका अमदी ओजा प्रदीप अमुखन थागा चोदक चरे अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसने ngasi मनु हुनगी थरम ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे खोत खान बिरप यागनी खोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur da join tobiraga comment amadi feedback thabirp yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthom signing off Kurumjari